Chamanikab Jehova chomitei kebeberwek tugul chu kasech. Ilosu Jehova kemwoe kongoi eng kosikyok tugul chekasech akokose ng'olyondoni eng kebeberwekab Jehova. Kitindoi tokset ne inegei aibe boroini sikobit atach kiboitinik chekitindoi eng kanetishenyo nebo rani. Ae kebeberta netai, ng'olyonyo nekitokchinigei neo mising komwoe kole tuguk cheiaroru anan tuguk cheiboru tuguk chebwone eng tai. Koatoche ae kebeberta netai. Nebo oeng ang'olole kitabutab Daniel. Nebo oeng eng oretab atindiot eng maunotet. Amoche atach kiboitiot nerubwo sikobit kokatak akine. Pastor You're muted. Makitasin. Bas, chamanikab Jehova kochomwo asikobit akatak akine eng boroini mie. Aibe kebeberta nebo Jumatatu nemwoe kole saetab kanamwet eng ketebe kelyekab Jeiso asikobit kinetkei mieindanyi otokotin. Anerube. Chamanikab Jehova achame akatak akatacha kemi kibagenge. Ne ko Lilian Maswai kemite betut nebo kwaeng kasit nekilen kora masubi pastor nelen saetab kanamwet kokeny otokotin. Chamgei chamanikab Jehova, arube Lilian ami kosome kasit nemwoe kolen kanyaliletab kaniset nekibo tai otokotin. Yepketare wikit kemite tugul koboto kibagenge enekyu ko Stephen Aramaru kinetige eng betutab kwang'wan kasi nemwoe kole berutietab tiondo kekero kele lene wikit nenyone otokotin. Kongoi mising kiboitinik eng boisiet nemite tainyo eng betut nebo rani. Atocho kakwek tugul amoche kesas sikobit ketestai. Neng'ung torornatet Jehova ak kalosunet betusiek tugul. Amu ii kiptaiyandenyo, kamang'unenyo, kosikyok chekasech eng takwek tugul kokitachin sikobit chekinetigei eng betutab rani. Ikonech kamanutiet nebo kakuyet wang mageng'ung eng kainetab Jeiso ne kiptaindenyo. Amen. Amen. Ameche amwochi kongoi korok biik tisab chekowolwech ng'alek angen ale kitindoi kasubik. Ameche amwa kongoi mising eng Ruth Chepkorir nekomwa kole very interesting one, proud of you. Amen. Kongoi mising Ruth. Ameche amwa kongoi mising eng Daniel Kemboi. Daniel Kemboi kokole amen akonde eunek barak akole oye kongoi. Kongoi mising kora eng Rael Chelimo. Amen. Komwa amen akole kongoi akonde eut barak kole thumbs up. Kongoi mising. Kongoi kora eng Brian Kibiji nekomwa kole nice teaching. Kongoi Brian. Ameche amwa kongoi mising eng Shadrack Kiprop. Kole Kiprop kararan kot lesson bikyok. Kongoi mising Brian koberurin Jehova. Ameche amwa kongoi kora eng Sela Chepkwony. Kole Sela amen. Akangen ale kitindoi biik 661 cheisubech eng kanetisiet ko kiboiboen ako kilen kongoi mising eng biik chekokasech ak chekosub lesson eng wikini 589 chekoisubech eng nekit betusiek 6 chekokosirto eng kebeberwekab Jehova. Kanetisioni arani tuguk cheiaroru akobo nyonunetab Jeiso nebo oeng. Kitabunyo mising nekinetigei ko kitabutab Daniel. Nekit Daniel 2 nekisisini ng'alekab maunotet ak tuguk chemwoe maunotet akobo betusiek chebo let. Eng Daniel 2 ingisoman komitei tuguk chekebendi kekere. Kokotomo keker Daniel ameche keweke kitabutab Timotheo nebo 2:1-7. Mwoe Timotheo ng'olyot neuni akobo ng'alek chekonech Jehova nyikanatet eng betusiek cheiaroru akobo nyonunet nebo Jeiso ak kaimutik chebwone eng tai. Amu kale kimakonech Jehova tamirmiriet nebo kaiweisiet ako nebo kamang'unet ak chomyet ak ribetabgei.
magone Jehova to min miriet nebo ngoyondit nebo nyogornatet ako kikonech kinyikonitu amu mi tuguk chebwone chenyikisen chebo sobenyo ne eng kasar age tugul komeche nyikonik, meche biik cheteleldos eng kamang'unet, meche biik chemuchi komuita amu tuguk chemitei ingisoman eng Daniel 2 kong'olole akobo atindonik chebo kakesunet. Nai ile kitindoi eng Daniel 2 ketindoi biik cheu chu, kitindoi laitoriat nekibo emet nebo Babylon nekikure Nebukadneza. Kitindoi murenik chekibunu cheng'omen chebunu emetab Yahudik. Ne murechu komi murenik 4. Kitindoi murenet agenge ne mining ne sany nekikure Shadrach, Meshach ak Abednego ak Daniel. Lagochu ko lulenik chekikimut, murechu ko kikilewen eng kwenutab lulenik kemut kobwa kaplaitoriat, laitoriat Nebukadneza nekindochin bounatet nebo Babylon. Eng ng'alek chekibit eng laitoriat ingen ile Jehova koboisie laitorinik kou ye kikekas ak kokekas eng kanetisiet nekokosirto. Kokinai kele Jehova koboisie tuguk chearoru akobo nyonunenyi nebo aeng akobo tuguk cheyookse eng ng'ony. Koboisie biik, maboisie kityo kristianik, boisie ngot biik chebo sang chebo kristianatet, biikab bororiosiek, biik chemitei takwek cheterter takotindoi Jehova amune sikobit kosuldae makenyi ak ng'olyonenyi. Ingisoman nguno kitabutab Daniel 2 komutech mising akoi kitabutab ng'ong'utiet. Amu ngiwe kitabutab ng'ong'utiet ko tuguk chekimwa Daniel keng'onyei akeyai kosulda akoborgei. Nitok koborwech kole mi tuguk chechang chekamwoiwech Jehova kole moiwei ako moorokense amu nematinye bounatet age tugul nenyonei konyone akwok. Komi tuguk somoku chomeche kemwa amu chetinye kanetisietab maunatet ak tuguk chekiaroru akobo nyonetab Jeiso. Ng'olyot netai nenyolu kekuye eng maunatet age tugul eng kitabutab Daniel anan ko kitabutab ng'ong'utiet. Ng'olyot netai, Jehova koteleli ko Jehova, mawalaksei. Mami besho nemuchi kowalak Jehova koek chi neu yo kaloit eng baunatosiek tugul ak kandoinatet. Angot laitorinik alak tugul chekileweni eng emet age tugul eng ng'ony, ngo Kenya, ngo America, ngo Australia, emotinwek alak tugul malo Jehova ako malo eng yoto. Jehova koboru kole inendet komuchi kowal tuguk cho kikere kele kaak an kauit, mi amune eng walet. Imuchi kowal Jehova kandoindet ak konde age. Ng'olyot nebo aeng, istoi Jehova chito eng laitornatet amu ingen Jehova nyalilda nenyoru biikchik, komakoi iyan Jehova kokochi kandoindet emet kotebi keny, istoi. Ng'olyot nebo 4, ingen Jehova sobet ak biikchik, mautye. Ingenyoru lumeiwek cheu chu kokalechech sirutikab Jehova konech kamang'unet, moiwei, monyoru nyokornatet eng tuguk chemeche kobwa eng ng'ony komugul. Ngoyotok is konyekchok akenai kele bwone tuguk eng tetutik chebo leyookse eng ng'ony ko tuguk chebwone eng chokchinet. Kiboisie Kingeresa anan eng kitabutab maunatet, kitabut nekile Great Controversy, kole kwondab White, tun betusiek chebo let koiku tuguk cheyooksei eng chokchinet, kikure simultaneously. Kit neyookse eng America koyookse eng Kenya, kit nekaak eng Kenya koyookse eng Australia, kit nekaak eng Australia koyookse eng England. Tuguchu tugul koyookse eng chokchinet eng kebeberwek cheterter. Kobit botanet eng emetab Austria kotun kobitu botanet eng emetab Turkey and Turkey. Ikere kele tuguk cheyookse eng kimasi ak kimasi sikobit koker Jehova kole ketumtum yu
agotumdumyu. Kokamwoiwech eng kitabutab Yohana 1:14 kotesyi kole kale Jehova mwoe mugulelwekwok koimgei oyana akokonkei akobo ane. Kokone Jehova kamang'unet keyan inendet amu eng betusiekab ng'oyondisiek ak nyalilwogik chebityin bounotoshek ak takwek lewosegei eng ng'ony, kokochin biik koutye Jehova akobet kamang'unet amu kakinyokoritu eng nyigisindo chebo tuguk chebwone. Kokamwoiwech kokone lumeiwek ng'oliotab Jehova kole moiwei monyokoritu oyan Jehova kele ilumdoi inendet eng ng'ony ak bounotoshek, inendet neistoi, inendet neindoi. Ingen Jehova kole ng'o laitoriat nemuchi kondochi. Matingap kosis biik akiker ile laitoriat nekokinde kotikendos biik. Mi amune Jehova sikonde laitoriat kotebe ng'echeret. Akokochin Jehova kasarta neindochin laitoriandanatak amu mi kiy nemeche kwai Jehova. Muchi kokoit kasarta nekokotangusitu mugulelwekab kristianik nemeche chito nemuchi koborchi icheket kolech makibendi eng oret neuni, matingo chito nebo sang nebo kayanet. Ngawo ng'oliotab Daniel 2. Daniel 2 kiboisie kanetisiet nekikure atindiot nebo maunotet. Kibendi ngemeche kekuye maunotet kekere leu atindiot nekiyaak ak tuguk chekiyookis eng baunotet nekiyaak. Daniel 2 ko ng'olole akobo laitoriat Nebukadneza. Eng ruondo nekiru laitoriandani kuru eng kemboi eng Daniel 2 akonu kityongon eng nwokindo. Ruondo nekiru laitoriandani ko kiru ruondo nekararan ak neanyiny nerue chitugul eng gaa. Naile laitoriat Nebukadneza kotindoi kanamunik cheisoe chebo emetab Babylon. Laitoriat nekim akotoror netindoi kimnotet eng bounotoshek chekimitei. Kokakonam kondegei kelutab eunekchik koru eng ruondo nebo kemboi korwotito. Karwotitoet nekirwotito ko kirwot kworogen. Kinai ile tab komi karwotitoet nengiru akirwotite ing'ete eng ruondo amu karwotitoet nekero kokakonin rogenet ak kaiwet ak nyigisindo. Kokinyor laitoriat nyigisindo nebo arogenet eng karwotitoet nekaker. Ne nekaker laitoriat kai kobet. Kirwotito kityo keker eng taunet akoi kakesunet. Tab kolen koshon kokakworogen ak kakoimgei kobet karwotitoet kai. Kolen kecheng kobwat kopirtogei laitoriat nering kimnotet. Nai laitoriat ikere eng toget kokur kiboitinik kole oye kakaimake ameche chi nemeche kowolwo makoi tasis mi kiy nemeche nekarwotite nameche kewolwo. Ingen ile kiuit kot kole biik chemuchi any kole biik cheingen biik chemuchi ko chepsokeinik, bonik ak chesomani chekerei kecheik eng olimbo barak. Amu mi biik cheboisie koik chekerei ako sere berberek kokimwoe tuguk cheyookse. Cham akose betut agenge kele kingechor teta amu agui nenyunet boiyot nekure Chebochok. Ko ki boiyot agui olekinye komining kocham kosere berberek agui. Kobwone biik komusu karon nyokoser berberek eng muito eng sang yu. Akitindoi koik chekikinde lalet nemangen ale kikure lalet sokosach koleji akoranda nguno koik kole chemugulen chekororonen kabisa. Kowendi sikopcheak koik akobor kole ikere koita naage kokesup age kole kaba tuga kotokyigei kong'asis. Akasir aino akoit bitonin akou. Aker ngosomoni koik akomwoe kabisa banda nekibendi. Ko kesubi ngipkeite saa 8 kokikenyor tuga. Nyono mi saosiek malanda
Ako ngetyo mrechu kai akip koba kel saosyek taban bito no akoruiyo neboru kele kilo banda nekikaba. Abwat ale ayon Daniel ini ale ang Daniel kinkakoimgei laitoriat nebo kanisa kecheng chepsokeinik kecheng bonik kecheng ne komaimucho kole til laitoriat kole awendi abare bichu kotomomwoiwo ko kakotil betut ak kasarta nemeche kebare chepsokeinik ak bonik ak ng'omutik tugul chekicham kong'omen eng emetab Babylon. Osis chi agenge murenichu kai kolech Daniel oye ameche asom chichi nekule Arioch. Arioch ko ki agenge nekitebe kap laitoriat kosom kolech kisomin konech kasarta sikewalun ak kekonun walutiet nebo karwotitoini. Kingosom Daniel kekochi betusiek chekikikochi ipkosa ak choronochu Meshach, Shadrach ak Abednego. Eng saet nekirukutkei koborye Jehova Daniel konyo eng tai kotindoi walutiet naile Daniel komelen kikerin mairwotito inendet lakini kikimwochi kole laitoriat kakoima karwotitoet nemongen. Konyo Daniel ko chepsokeiyotab kipsengwet kosir chepsokeinik chekoche. Korong netai kakolech Daniel okere chepsokeinik cho matakomwei ki onde taban yun akocheng murenik chekimen sipkotil akeeny murichot akebar. Ingen ile kale laitoriat amu meimuchi chu komang'etu ameche chito neimuchi kowolwo sikosop. Kiyot Daniel karwotitoet neo koker kanamwet nekimetinyi kobo Tahabu Daniel 2. Kale tekenyi ak cheptirkoik chikyu ko kikergei ak nebo amu Tahabu nini kurene Silvai Silva kityo. fedha ak sukunwet ak karik. Kastab koburuchkei eng olin kokiburuch karik ak menet. So nguno eng yu ko Tahabu kobo kamanutiet nebo koik chekialde Tahabu ko chepkondet gold. Silver ko nebo oeng na ikere labati kekochin gold kekochi ake silver kekochi ake bronze. So kingoker laitoriat tuguchu in Daniel komwochi kosir laitoriat kole anguyotok tuguk chekwoker lagat ak chekworotite. Kolech anyun Daniel takotar Daniel ing yun kokesi kolech laitoriat inyendet anyun koi Tahabu lo laitoriat sere yotok nekokwoker kabisa. Nebo oeng nyone bounatet ake nekiim kosirin akoisto bounatet neng'ung'et nebo Medik ak Perisik. Inye ko Babylon nenyonei nemite teket ko bounatoshek oeng. Eunek oeng ak teket koboru kele teket agenge kotindoi eunek oeng. Bounatet nenyonei ko oeng eng agenge. Medik ak Perisik ketuyokei ko agenge sikobit koisto bounatet nebo Babylon nebo Nebukadneza ko laitoriat kwaro. Yebata notok konyo bounatet age nechepchep ak kim kabisa nebo Unanic Greece neindochin laitoriat agenge nekekure Alexander the Great nekim nekinam bounatet kong'ete tabanda age nebo olimbo Babylon akoi emetab India akotech Africa tugul. Kole laitoriat tetokosis kale konyo anyun bounatet age nebo karnet. Inai ile karnet ko kim bounatet nebo Rome neindochin ng'ony komugul akotumtum ng'ony. Yebata anyun koistogei bounatetab Rome koit nebo kelyek. Siyok olimbo taman kokiburuch menet ak karik. Mami besho nemuchi koburuch chito karik koboto menet makoi namgei. Bounatosiek chun taman ko bounatosiek chemokoshindos ako ma agenge. Ka agenge nekai Babylon ka oeng chun lakini ekuitoskei ko agenge. Eng otindionot tugul ko kikibori Daniel kelech
Bounatet age tugul nenyone konyone ko agenge ako kiip. Amune sikoak kunotok koteche Jehova bounatenyi neikere kole Jehova ko agenge ako kim. Bounatet nemi ng'ony komuchi kobit agenge ako kim eng ng'ony, lakini nyokoistoi Jehova ko agenge chotok amu kakikas kele Jehova koistoi, Jehova kondoi, Jehova kowolei ako Jehova kongen. Ko kot kongen Jehova eng bounatet ak tuguk cheiboru, ko bounatet nebo Babylon komatepche keny ako koistogei. Koit Medik ak Peresik bounik oeng istogei notok. Koit Alexander nebo Greece koistogei. Koit bounatet tamanu chebo Europe koistogei. Kikiisto bounatet somok chemakomi akoi ra. Emet nekikure Ruli, nekile Ostrogoths ak chekile Vandals. Kong'et tisabuk. Chetisab chemitei komi akoi rani, cheu German, cheu England, Ingeresa, cheu Portugal, neu Italy, neu France, neu Switzerland. Bounatet nguno ko chemitei rani cho kikure European Union chekindoi kimnatet eng ng'ony. Betunoto kitomo komong bounatet nebo America. Yo kesu komwa eng Daniel 2 koboru kele Jehova kongen akongen let nebo kiy age tugul. Mami bounatet netepche keny. Bounatosiek tugul kobendi bwonei akoba, meloitu ako metoptopen. Bounatet neikere ak laitoriat nenyonei kobo kasar kitikin. Nyone laitornatet nebo Jehova nebo koigeny amu magetab Jehova ko kolaitorian eng taitab biikchik koigeny. Laitorinik mi ng'echerok kobo kasar kitikin kondochi biikab Jehova kogeni laitornatet nebo koigeny nemawoloksei, laitornatet nebo Kristo, laitornatetab kipsengwet. Kobirok Jehova. Tos mi chi netese ng'olyo? Tatai kiboitinik, kiboitiot nerubei. Kongoi. Yekametochi pasta koyoto yosisine. Kakemwaita kakuyet nebo kanamwet nekirwokyi Nebukadneza. Kakeketu eng kebeberwek tugul kwang'wan akoi nimbo let nebo mut nebo chepkilet olin. Kakomwoi Daniel kole laitoriat iyo akobo kwang'ut Kamuktaindet Jehova neng'ung neiboru ng'otik tugul, cheptalelitab cheptalelisiek. Ako kong'ete nguno kokakonugei aboisiechi cheptalelit notok ne Jehova nesobei. Kingakobata sherehe nebo boiboiyet nebo tuguk tugul chekikilokyi ngoriet Daniel ak kiyet ipkolya koimen ipkotebi ng'ony laitoriat kole achakinye kole yakobata nenyu koit koroito age nebunu ano atemelicho mutai koechei eng betusiek tutikin chemi yo kekwerchi kanamwet akenam kanamwet kinye nekatokisubi ole kakimwaita kele bo taabu nin, kobo fedha ni, kobo sukunwet nin, kobo karnet nin, kokwerchi taabu kong'ete metit akoi chepkildet akole memukoksei katemel. Ne nekawalak eng yu, laitoriat age tugul nekatoi kobois kolaitoran kwanyinyitu ng'echeret. Korwai kole andoi asikarik olatugul ak kipkas ng'al senai ale ng'o nito moche kong'et kaketoreto akot nguno sanai atemel noto. Kawalak kobit kipkei nekaesio maunatetab kipsengwet ak karik chekikinde korupkei kele yeibata nito komi age kolacha kokwerchi kong'ete barak akoi kapkelien kole anendet tugul koesio Jehova nemi kipsengwet. Yotok kikabitune kabutet kokerkeit ak kit nekiyaak eng kipsengwet. Kale ne sirutik eng kitabutab Isaya 14 kong'ete 12 kaibut eng kipsengwet inye nekikecheyatab bet weritab karon, kakiyebin ibutyi ng'ony inye nekinyerat bororiosiek amu kimwa muguleldong'ung ile atokostoi kot koit kipsengwetisiek ak atoror ng'echerenyu nebo itornatet kosir kecheikab Kamuktaindet tatya atebet tulwetab tuiyet eng komoswek cheloen chebo murot nebo katam.
akatokosto asir bolik akakerkeitu ak inendet netoror mising. Koitonito bo gei ni ko nikere kaityi laitoriat Nebukadneza. Ako nito nekituning nebo let kole tos Babulon tugul ko kimoteche ng'o nini ngine mio ng'ayo ko menotonoto bo koetetab gei nekitoune kipsengwet ak konyokotoi lugoning eng ng'ony koroni kanyokochut muguleldab Nebukadneza. Kounotok ikere eng yu ile ketany kanamwet neo kabisa nekinginde tulwet itobene moilisiek ng'isia ak kekur biik tugul kobwa ak kandoik. Tatyo kokale eng yu kikikur kandoik, kikikur kirwokik, kikikur tilikab ng'alek ak chi age tugul nebounin eng emoni. Tatyo kekur anyun Muriu akichek ak kelech kakele kong'ete rani kemoche kenai kele ng'o nemi kwenuni nemoche kopangan ki age. Ngokwa chi tugul ak nyokokutuny kole iyo ak isop keny laitoriat. Si ngot komi chi netinye ng'olyo eng yu kenam chi yutok. Moche sikobit as koimutiet amu mi Muriu tugul ko somok kimokonekitoni yotok. Mi Shadrach, mi Meshach ak mi Abednego. Kele ngomi biik cheuno kakile soe cheptolelit age neter ako kikinde koek paunik, kimoche kekai kit nekikure loyalty test keker kele ng'o nekose it akokonyiti laitoriat amatinye tetut alak chemi yo. Kele kekur tuguk as ng'isiat, yaani chacham koboisie beniek, chepkesemit, kibukandisiek, botob konyitisiek ak tuguk ng'isiat chekikiboisie eng kiptainikab luget, indurerusiek ak kit age tugul. Ko ngetien tiendo kotinye tiendo kiy neikose kakou sumek. Ko ngibikose kaikou sumek nguno mara moja kikutuny. Boisie setani akot ing kwenunyo nguno tienwogik cheikere akot kakorem kaniset eng yu eng yetakelen ko bulbulet nemi sang olin. Ikere kikomanda biik koba nin. Akoi kele oibunin takonyo oli tamanab kokaikait kanisa. Ngoboisie setani tienwogik komuchi konenet kabwatutik asimaibwoti komie. Ibot kakoibin tiendo ibikutungchi kanamwet age. Tos boisie notok eng betusiek chebo let akine. Tos kikere tuguk chetesetai eng kwenunyo chekakong'us maneranik ichegei chewerik ak chetibik ako kakonenet koba boisiek ak chepyosok akichek kosub kibungbungit nemi sang. Boisie eng betusiek chebo let. Ng'oliot age nemoche sikoboisie setani kora ko laitorinik ak bounatosiek. Kait bichu tugul chu akotononso chemogenik chekyomi tugul. Ko ngot ko keboi agenge nekikiboitiotab serikali ko kakole biik chun tugul kakebachek kakekonugei chekemi pat eng komosi ak chebo komosin ak biik tugul. Kanyokobwa judges laitorinik, nyokoba cheechen chebo military, nyokoba cheech chebo CID, nyokoba cheechun tugul akoi ile ara ng'etundo anegei. Ko kakiboisie influence nebo biik ngoba biik kole ibot kikorabach emet akot nguno siaset ngirabach kirabochi kotokoi irabach akinye mengen ile kakirabokyi ne. Ak ile ara ngokachang'a biik chekabir kura ara aibu anegei akot ngibatonon eng yun atonon imanda ile ngasistu. Ko yutok temisiet nebo let. Kimukokse kokutuny Muriu kole ngarat akot koiyo anegei kityo sikelen kisin amu ngeker ketonon kityo ngoni yekuchokya kole akoi ile sing kakutunyi kityo kole uyo kang'uruko kole kalen arate koiyo nenyone. Atyo ngota akutuny kole akasoe Jehova ale acha masoenin asoin kamuktaindet kaswa ane eng yu inye lakini yeit boroindo na akoi kemach kele you have to stand and be counted. Ko yeit boroindo neibortoi ile itonone komasta ngoro ko tos kitonon ku Muriu katononso Muriu somoku akole laitoriat. Kakile mi biik che makutuny eng yu che mailos kole laitoriat acha maaya sinye kuyo bwoti akonak chance neng'wong okwekei akele oisteke anyun ngong'et eng kiwanja Muriu keker akele aya ngekwerchi kokeny as tiendo
aya kamakas komie ngetakemwowo yetun kikonech boroindo achegei kele uste kanyo nebo taban yun ko yekakobit konyek tugul chekere kolen atyo akele ako nesirei ko matangoita nebo rani mat konyil tisab lakini kakikonak nabas kora amu manachi ko bitina chu komoche kole setani ara kikiren iro saa hiyo kora tak mokto makorekto ng'olek akoyam kutit iyoe ne akoyoe ne en betusiek cheu chotok lakini kit nebo komonut ko makaiweisiet katonon Samburejo kole kikenai Jehova nemi kipsengwet akeboisiechini laitoriat en kakiletabgei en boisiet age tugul ako ngot koit yekaruskei ng'atutiet nebo kesaa Jehova ak kesaa chito ko yotok yeyee merieng'et makitinye kaimut age tugul amakimwoitoe ng'olyo neya laitoriat ak keboisiei ku yekingen ngipkeker kitabusiek chebo boisionik chekikiyoe komami kiy nekombo kobate ingot koruskei ng'atutietab Jehova ak ng'atutietab biik ko yotok yekeote Jehova ak imong'u kokas ole kitile biik kole mamakenyo kebistoe laitoriat ako mi laitoriat ne inendet neikochin kimnatet laitoriat nenyo nekiote ako yekituktochi batai laitoriat neo ne inendet netinye kabusetnyo eng rubeitab eut komaketinye or age kobate kekasit nindo mamakenyo keyai kuni ako ingot koit koek lewenet ko not kimong'u Jehova amu imuchi kosorwech akot ngot komasorwech ketononi kiywei inendet tebutienyo ak tebutiet nekakimetowech koni tos kimuch ketonon kingen tilyandit nekitinye ak Jehova ak kingen oret newendi kaptisisietab kipsengwet betut age tugul ne akot ndaite koimen emet ak itumtum kayanenyo ko tos kimong'u Jehova kot kochorgei nyeketebi tugul akosor murechotok tatya nebo let koker laitoriato kole hai kamakinde biik somok akot asikarik chekawirtoi kokabek lakini ngakere biik 4 kobendoti eng orit ako kergei agenge ak weritab cheptolelit ne nekikochi laitoriandani koker konyikanatet ak oret nekitononso bichu kotonone imanit tatya kochorgei Jeiso konyo kwenunwa mangeiwei tuguk chebwone eng tai amu tononi kipsengwet kosoru chebo iman chetonone mieindonyi ingondoiwech Jehova yekingen kele makoit tiemishonito kokeny kuyo mokomwoe mwalimuiyot age tos mi ng'olyo netese chi anan ko ngomono atoche mwalimuiyot nyikotong'alele kebeberta nebo oeng nebo kanamuanitok kongoi Kongoi mising Pastor. Agere ale nekit kai itiny kimasta norube. Ng'alale ng'alekab Daniel. Akekere ile Daniel ko koborchi laitoriat eng kanamwet ako kikikochi kenyisiek chebwone kong'ete ole kinye akoi weketab Jeiso. Komeche keker kele kikeit ano. Abwoti ale achek kingamete form 2 anan form 3 ko kikinetigei akobo world laitorinik chekikobwa nguno Rome, Babylon tugul. Kotun ndanyasoman anyun Bible anditike kandakiwektoi en class nekiami atkinye ko kitamakat asomani Bible ak atuitosi amu namegei kabisa. Ko nguno ikere ile kakeitu kelyek tos tokomite age netokosire yotok kimite kelyek morechu kakimwa kele eng Daniel menet ak karik komanamegei. Abwoti ale okere emotinwekab chekibo Europe ile akot ndamach kotuyogei komanamegei ngole komanamegei matuitos. Ko ngesoman kitabutab ng'ang'utiet 13 koite 11 amache isir ng'ang'utiet
taman ak somok koitet taman agenge akoi taman ak tisab, ng'ang'utiet taman ak ang'wan koitet sokol, iwe koitet taman ak agenge ak koitet taman ak oeng, ng'ang'utiet taman ak lo koitet oeng, ng'ang'utiet taman ak sokol koitet tiptem, ng'ang'utiet tiptem koitet ang'wan. Mamuchi kesoman tugul eng yu, lakini amache isir sikoi ibisoman. Konetech akobo nitok kanamwani nekakikutungchi kokeny. Igere eng yumbo Daniel ak akikere anyun eng betusiek chebo let eng yu ko ngesoman kebe ng'ang'utiet taman ak somok koitet taman ak agenge, kokale ng'ang'utiet taman ak koitet taman ak agenge ak soman eng yoto sikeng'alale kidogo. Taman ak agenge kolen akiaker tiondo age koton kotokosop eng ng'ony akitinye kuinoik oeng cheu chebo arwet akong'alal kou maswetit akoboisie kimnatet tugul nebo tiondo nebo tai eng tainyi akokochi ng'ony ak chemenye ng'ony kolos tiondo nekibo tai nekikakosop ole kikakikwer kome akoyae inendet kabarunoik cheechen kot koyae maat kochorunegei eng kipsengwet kobutyi ng'ony eng taitab biik akiberber ichek chemenye ng'ony eng kabarunoik chekikikochi inendet koyai eng taitab tiondo kolenjin ichek chemenye ng'ony koyochi kanamwet tiondo netinye berurutietab rotwetab joog akisop tionyoto akikikochi inendet kokochi kabuset kanamwetab tiondo sikobit kong'alal kanamwetab tiondo akong'at kebar tugul che mailosu kanamwetab tiondo akong'ate tugul chemengechen ak cheechen ak mokorek ak kibananok ak che ityokotin ak cherototin kinde berutiet eng eunekwak chebo tai anan ko eng togochik kwak akole maimuchi chi koalis anan koaldois kobate inendet netinye berutiet noto ko kainetab tiondo anan ko koitetab kainenyi. Mi yu ng'omnotet inendet netinye kakuyet koit koitetab tiondo amu noto koitetab chi akotienyi ko Koitenyi. koitenyi ko 666. Kenyoru kakekas eng yu kele kait betusiek chekakikochi chi tugul kakikochi kimnatet. Kangonyo eng yu ikere kokanyo ku arwet yani netala nematinye ng'olyo atya kokikochi kimnatet. Abwoti ale mite mwalimoinik chekimen eng prophecy kekere kele ng'olole ano, ng'olole ko America amu America ko tala tinye atya kikochi kimnatet ng'ololi ngong'olol kole akot nguno ngoiro kitwek koroni kobutyo fetainikab emet yani neikose ikose ile ngomamuchi kotal akot mayaik chekioldoi kokakokoromit. Iker eng yu ile kait anyun betusiek chekakokoromit kakikochi kimnatet. Aya ko kimnatoni kobitu tuguk ngiker Daniel ak yu kokergei. Tinye kito agenge. Ki Daniel ko kikayai kanamwet akot eng yu kakekas kanamwet kora nekale mitei kanamwet kikikochi kanamwet ako nebo oeng kakikochi biik kolos kokutungchi akosa. Kalya kale taman ak somok koitet taman ak oeng yekaking'alale kale taman ak oeng kokale ne? Kale akoboisie kimnatet tugul nebo tiondo
nebo tai eng tainyi akokochi ng'ony ak chemenye ng'ony kolos tiondo nekobo tai nekikisop kikakekwer kome. Abwoti ale ngeker history kenyoru laitoriatab Rome nekikikwer kebar ak lakini kikisop. Ko ikere ile angurani kora kakonyo yu ale kaboisie kimnatetab noto asikokochi biik kokutuny akosa. Ikere eng yu ile kakisa kobune ne? Katuiye nguno ile makotuiyogei. Ikere kingobwa biik chekibunu emetab olimbo Europe keny kobwane emoni bo America ni, ko ki emet nekimokomite chi anan ko kimite biik tutikin, ko kikere kole kararan oli amu kimuchi nyikesach Jehovah makitinye kikwaso. Lakini ko kingoit ketoi emoni kele makituitos ng'alekab kanisa ak ng'alekab bounatet asimakiimegei ku atkinye eng ole kibunu. Lakini ngiker eng yu ikere ile kokotoigei ng'alekab Protestants kanisosiek komach kotuiyo ak serikali. Ko yekakotuiyo anyun ikere ile kakonyo kimnotet kai nekacheng'e eng yu. Ko ne nekakikochi biikab Jehovah? Kakokochi biik, kakonyo kele kikutuny, kakonyo ng'alekab kanamwet, ako nebo somok keboisie kakatakomwa pastor kele yani kimwoitoi ano persuasion sikobit Kikaikai. kikoikoi keboisie music, keboisie tienwogik sikobwa. Ikere ile simaesio biik, ikere ko kararan tinye kele ngomaya. Ko ikere nguno ng'ang'utiet 13 koite 13 yo kole akoyai inendet kabarunoik cheechen koyae maat kochorgei eng kipsengwet kobutchi ng'ony. Ikere ile boisie tuguk cheng'ete cheilen ha yani kororok maat eng kipsengwet ko ikere ile kakokochi biik netos age kotos ile iywei. Abwoti ale mitei biik cheyoe tuguk chekikwong'e sikobit kobwa biik kosub. Ko kakotoi biik kobwa kosub amu tuguk cheu choto chekiyoe. Ko kikere kora akot eng Daniel 3 ko kiyoe maat kokerkeit. Ko ngot kekere kele ngot ko meyoni bas keboisie no kimuin ak meet. Kikimu akot Daniel anan ak choronokchik kele kiborok. Ko ngot ko mekutuny bas kotuitosi ak meet anan ko ak ng'alek cho kakimwa kele meoldoi ameliot. Ko ikere ile ibwat ile kositikebe ano ngot ko meioldoi koitinye ialde ko ilya. Makaikai ilechigei ngalen mitei yu ng'ono no ngoro nenyokokero kole kalya. Iker ile ketou icompromise sobeng'ung anan iker noto. Ko eng ng'ang'utiet 13 kora ikere ile koboisie maat kora kele ngot ko memukakse onyoru maat okose maat. Ko anyun ikere anyun eng Daniel kora ko king'et akot Daniel kole maimukakse chu. Akot ndakilya ko makoi kikutuny. Ikonech Jehovah tuguk oeng ilewen marebenen yoto. Ko tuguk oeng ilewen anan imete. Ko kilewen akot Daniel kole a laitoriat. Choronokab Daniel kole a laitoriandani matiny kilya ngo kakibeku kebeku lakini makikutunjini kanamwet. Ko akot kanamwet nemitei eng ng'ang'utiet nebo betusiekab rani ko tos iwal anan tos imach ile kekutumchi. Ko kimwa kole eng ng'ang'utiet 14 koite 7 komwa ng'alale akobo notok kekutuny anan kesab. Ko yu kora nginyoru Daniel 3 koite 16 akoi 17 anan iwe akoi yobo 18 inyoru ng'alek chebo itil ng'olyo
itile isub asinyoru kaberuret nito bo nguno anan simeme anan itilile ngamege ame ko abwati ale maswali nekitindoi ele tos konen neitilinye asikobit yekakoit kakesunet neu nito. Tos imwa ile akot ndakiyaak chekaak kingen kele Jehova koterteri. Kingen kele masweti nekitoi polatet eng kipsengwet ak wero nekinyokochuton biik laitorinik anan ko biik cheindochin kabilen laitorinik ko biik ipkoit kurget ipkoit gaa, lakini kingen kele tugul eng tugul ko Jehova koterteri. Ara anyun tupchosiechu anan ko ane Lilian ileweni netos imwaite eng kamuitaet neu nekikinyor akot choronokab Daniel anan ko Daniel ko sikobit inyoru ko amu ketebe ng'oliotab Jehova eng bet ak kemboi eng saet asikobit inai amu kakenai kele ng'alechu kiyaak ko kikisir akobo achek asikobit makitobotyi akokonech kimnatet nekingen kele nyone Jehova akoterteri. Atoche mwalimu nerube anan kotinye mwalimu nemoche kotesyi. Kongoi Lilian, kainetech eng yotok ako kakekas. Tuguchu ko chebwone, ngemwa ngesomani ng'alechu eng Bible ko atindon, tuguk chekiyookis ako tuguk chetun ketyinkei kokeny eng Bible ngeker eng kitabutab ng'ang'utiet. Eng kosomok kasi komwawech akobo kanyaliletab kaniset nekibo tai. Eng tai kingotesetai ng'oliotab Jehova kowendi tai ko kikinyalil kristianik, kikibar chechang. Ako tun eng let kora ko ripiteni, konyone kora history kokeny koripitenigei. Eng betusiek chekibo tai ko kikityeme mising kekirinda akobo laetab ng'oliotab Jehova. Eng betusiek chotok ko kinyalilso kristianik, alak ko kikibar, ko alak ko kikitorchi korkoret. Ko ma kitabut kityo, ma arorutiet neos inegei kasir sirindetab lesson kole ma arorutiet neos inegei nemwoe akobo kanyaliletab kristianik. Kinyorchini kora arorutiet nelel kou ngesoman eng kitabutab boisionik. Ko eng betusiek chekibo kristianatet, kingotesetai kristianatet keyuaktoi, ko kikinyalil kristianik mising. Ki eng betusiek chotok chekibo Rome, baunatetab Rome, ko kikityem mising kinyalil kristianik kele matestai ng'oliotab Jehova anan matestai kristianatet. Eng betusiek chotok ko kora kekere kele ki yautiek ko kiribe mising chekiribe akobo ng'atutikab Moses. Ko kinyalil kristianik mising, ko kiribe icheket mising kole takirib ng'atutik, kiribe ng'atutik mising, ko kikinyalil kristianik eng betusiek chotok akot akichek komeche keng'et kekirinda ng'oliotab Jehova kotestai. Ko kingen tugul ngesoman eng history ko bitonwekab Rome ko kingoker kristianatet kotesei akokere kayanet nekitinye nekimakosubi ng'alekwak, ko kiek icheket a threat, ko kiek kristianik mising kotesetai koletoi ng'oliot, ko kiek icheket a threat eng bitonwek chekichechwaket chekimakoyonotin, chekiyoni kanamonik, kisoi kanamonik ako kiyoe tuguk ikorwek chekiter ako kiyoe tuguk chekiboibochin icheket mising. Ko kingoker kristianik ko ki atebosiekwak ko kiter ak chechwaket, ko kityeme icheket kokirinda. Ko eng oret nekikikirinda ko kikinyalili kristianichu kele tameto kayaneng'wa. Ko kingotestai anyun koywaktagei tikitik chebo kristianatet ko kikon kewelutik mising eng kanisosiek chechang amu kimakosubi atebosiek chebo baunatetab Rome eng betusiek chotok. Akole Rome ko kinaat mising akobo kabtisisiosiekab torobek ak bitonwek chekimakonamegei ak kristianatet. Ako ki icheket mising ko ki baunik icheket, ako ki tuguk tugul ko kitoune polotet akosubkei ak tuguk tugul chekiyoe ikorwek chebo kawaida ko kiter eng atebosiekwak kimakonamegei ak kristianik.
Konoto kora ngesoman koibwech kateb sirindet eng yo kole mwawech ne kitabutab boisionik 12 koitet 1 agoi 17 akobo tuguk cheyaaksei eng betusiek chebo let. Ngamwawech kitabutab boisionik komwawech akobo tuguk cheechen mising chebo kwongut akobo tuguk chetun bwonjin kristianik eng betusiek chebo let. Noto komeche konamegei ak kou ye kakamwawech chekakosoman kiboitinik chetai amu kanwakit yutok eng kitabutab ng'ang'utiet 13 komwawech akobo tiondo nekimong'une nyanja noto netun use kora kristianik. Ko ngesoman eng kitabutab boisionik komwawech akobo baunatetab yekimi Herod konyalili kristianik. Ko ne nekiyaak eng nwakindo kityo amuch asoman kidogo kityo eng yutok kale yekinekit betusiek chotok kotoi laitoriat Herod kous alak chebo kaniset akibar Jacobo ng'etab kametab Johana eng rotwetab Jok. Ak yekingoker kole kibaibai notok Yahudi kotoi konam Petro akine ak ki betusiekab makatiat nemakinde mermerek betusiek chotok. Ak kingokakonam inendet konde korkoret akokochi askarik. Kekase eng yotok kele amu kikinam Petro ak betusiek chotok kinyalil kristianik ko kiit kenam Petro aketorchi korkoret. Kekase kele kicheng askarik chekiribe, askarik 4 konyil 4 ako chito agenge meche inai. Angen ale ongen tugul korkoret ole une aketorchi korkoret kekere. Kikere the gate ak keker akomi kora cheribe. Matin kakeker eng kibulit kora komi cheribe. Ko kingokapkeker Petro ko kimitei askarik chekiribe yuto kiribe inendet ak komi chekiribe kurget akomi kora kurget nekakeker eng tai yun. Ko kikase kele kingokakeker Petro kiwo Petro neab konuch melen kiimegei. Ko kingokakeker Petro kotestai kristianik kosochi Petro komi korkoret. Ko kingesochi ko kimelen mametoi Jehova mesikiro kwangutiet nebitu eng yu mametoi Jehova chechiket. Kikase kele kipkosich kalyet mising komi Petro. Kingokakoro Herod kole kakobar Jacobo koboiboitu Yahudik mising kole makaketerter. Koi kapkewir Petro eng yu simatakotestai ng'oliotab Jehova keleta koker kole kiit nekararan. Lakini kiyai kwangutiet agenge Jehova ngitestai ngisoman eng kurganatok bo boisionik 12 akitestai akoi 17 komwawech akobo kwang'utik. Kindekakeker kutakab konyor kalyet Petro komi korkoret akonuch. Ko kingotakonuchi anyun Petro koit malaikayat nekakoyok Jehova. Tesetai biik kosochin kolen koit malaikayat nyokotoi kong'et Petro ng'et. Ko kingong'et Petro kolechi ilach kweyonikuk ak ilach ngoroikuk ak inyo isubwo. Komakere askarik nai ile kakerat korkoret oimaginan korkoret nekakinde maximum prison nekakinde biik kabisa chamamong'u. Ko kingokakolachkei Petro kong'et akosub kolapkeityo makere askarik komandae askarik chekatai komandae askarik chebo oeng kokingoit kurget nin marit kabisa nekikiker maximum prison ko kiyatak kurget akomanda Petro. Kekase kele kingomanda Petro kokwo ko kingotokomi ngesoman yutok kakoitet ate. Kale ngasoman kidogo ak yekingobwat Petro komwa kole kanai nguno iman ale kakoyok Kiptaiyat malaikayandetnyi akosorwo eng eutab Herod ak eng nganaset tugul nebo biikab Yahudik. Ak yekingokakobwat komie konyo kotab Maria kametab Johana nekikure kainenyi nebo oeng Marko ole kikeyumchigei chechang akosoe. Ikere ile anga akot eng saet nekisochini biik alak kotoreti saanatak. Ngap kesochini chito ngilechi chito sosoun komeche iyae kou yekemwochi chito amu saanatak kotoreti intercessory prayers kotoreti. Ko yekitakosoe ak konyo konyi kurgetab or marichet
konyo chepto. Kale konyo rodendalen konyo koroi. Ango Petero niteleli. Kolabat ab koleji, karo Petero keleji, kanamin iywek akibwat kele keeku chebiyu ka. Petero nemi korkoret mang'undoi kibwat icheket kole iu. Petero nekomi korkoret kokeker ing maximum prison komang'undoi ta angot konyo koit yu. Kamech anyun kosake saet akosoe bichu sinye kokeny. Lakini kale ingetestai eng yoto kale kingonai chebotok kutitab Petero mayat kurget amu boiboiyet ako kilabat akot komwaita kole tononi Petero eng ormarichet akilenji icheket inendet amin iywek ako kimwa eng kimnatet kole unotok akimwa ichek kole malaikayandenyi ako kites Petero kokony akingokakoyat koker inendet akokwongso akokwongyo ako kiborchine inendet ichek eut kosisyo akotetyi ole kemang'undoito Kiptaiyat inendet komong eng korkoret akimwa kole omwochi ng'alechu Jacobo ak tupchoshek akiwe akoi komasta age. So oker kwang'utiet anyun nekiyai Jehova kot komong Petero. Kounoto kakero ole kiyochindoito Jehova Petero. Komwoborwech nito kole akot eng betusiek chebo let kou kakekes kele tun kinyalili kristianik. Mwawech eng kitabutab ng'ang'utiet kole eng betusiek chebo let kinyalili kristianik ketiem keuny ng'oliotab Jehova aketiem kefoseni tun kakoit Sunday law kinyalili kiwirchin alak korkoret kebare alak kou kristianik chebo tai ko kikiwirchi korkoret alak kebare alak. Ki eng betusiek kitestai kora eng Petero kotesetai eng ng'oliotab Jehova ko kiit kora kebar inendet kora. Kiit kora kebar inendet. Koborwech noto kole eng kristianatet eng sobenyo konyobwone betusiek chetun bichiyen mising. Lakini kito ne ikoikoi mugulelwekyok kingen kele mi Jehova kobotech. Jehova nekisor Peter, Jehova nekimong'u Petero eng korkoret nekibo maximum prison ko Jehova noto kiyote kora. Jehova netun sorwech yetun kaituyogei eng ng'ony akomwa kole kakoit keworshipen eng betut agenge noto bo Sunday kakisirto Sunday law. Koite betut nekale kialishe, ite betut nemakiale amakioldoi. Yutok any koit as ng'wonindo neo eng kristianik. Ko eng kayanenyo tos kitelelse kou Petero akiyan kele Jehova nemi kobotech. Ko ngokonech Jehova kimnatet aketestai kingen kele bwone betusiek chebichiyen. Makimwawech kele kristianatet koeku rahisi. Oretab kisub Kristo koui mising. Lakini kingen kele mi boiboiyet neo netun kiityini akosorwech Jehova. Ko ngenai kele akot yekimi uindo netya komi Jehova akot eng betusiek chetun kifeseni judgment anan yetun kait tiemutik chekimen mising ak birutik cheng'wonen kenai kele mi Jehova kobotech. Yetun kibendi ong'atet anan kebendi ole kimwechini komi malaikaisiekab Jehova kobotech chemi akot nguno kobotech. Ngondoiwech Jehova yekichoboksei akobo betut neng'wan nenyone eng tai yo. Tos mi chi netinye tebut anan ko kiy netese? Timisiosiek chemengechen chebwonjinech atkan kora kosikobit kokimit kayanenyo. Amu ikere akot eng yu nguno kokitesetai alamaliet konyolildos lakini kayochi Jehova tuguk chemengechen cheiborchin. Kotekenyoru tiemisiosiechu ak kemetochi Jehova kobunji katerteret. Kenoe Jehova kot koit yekitiegei. Makoi kigen kele ngoteb anyun tun kait kabisa tiemisiet ako yo akimchi agenge ale akimu kabisa ale to akoi kotaune tuguk chemengechen chebo kotugul. Chebo sautikab lagokyok chemengechen ngokabit kaimutiet ingen ile toretwo Jehova kot kotonon. Mutai kabit kaimutiet eng sukul, kaimutiet eng kapkasi, ko tuguchutok ngishokotoi nguno koteche kayanenyo. Asingeit boroinoto kokakenai Jehova nekiyot eng kipkoitu ketieme ku
murecho kikiwirchi ma ko kakonai Jehova amu betut age tugul iyoe testi betut age tugul ibinai ile Jehova ini koter ko kibendoti tuwai kotugul ngokonech temishosiek chekebwonchini lakini ngomi akine compromise ne ititui ngilen ile ititi ile ingen Mungu akine ng'alechu ara alyon eng yu kotesetai kanet kotuitui kunoto akoi ne ngipkoitunin komaimuchi itonon. Kongoi. Kongoi mising. Kongoi chere noto kenai kele ka tugun chekikere chemengechen ngotko makimuchi keterter chuto mengechen che ngap ke compromise ana kele ingen Jehova akine ko ngotko makitelelse eng kayanenyo inguni amu kikitanguske mising kikitanguske kekere tugun chengeyai kuwa maki lakini ngiterter choto chamaki ko choto che ngiterter kole kokakokonin Jehova kimnatet akisang Jehova kokonin kimnatet eng kila nengap komi ikere kabisa ketoten ikere lo ye memondoi nitok ra ko ngisa komangu Jehova akowolu Jehova mametech Jehova biikchok ongetiem ongikilgei eng kayanenyo sikokimite Jehova yo kisa kele kokimite kongesaman konyi mugulelwekchok ngele inendet nekonech ako inendet neterterwech. Kongoi mising. Atache Mwalimu nerube. Kongoi mising. Yekibendi kesu pakiket ngalek cheechen kimeche kityo kemwa nwokindo eng kebeberta nekonget amu kakengalale ngalek chechang chetinyegei ak betunet kwang'wan kasi ko mut kasi. Kale kitabutab ng'ang'utiet 13 kaitenyi ko 16 agoi 18 kakesomani. Kale ng'atet tugul chemengechen ak cheechen ang magere kabananok ak cheityokotin ak cheratotin keberutiet eng eunekwak chebo tai anan ko eng togochikwak akole maimuchi chi kwalis anan kwaldois kobate inendet netinye berutiet noto ko kainetab tiondo anan ko kaitetab kainenyi. Ole mi ng'omnotet inendet netinye kakuyet koit kaitetab tiondo amu noto kaitetab chi ak kaitenyi ko 666. Ngesoman kurga ak ngesoman ng'ete kururukeni moet kergei ak wakati nekienge koshek kikibo tai ole kinye kele kakoit iptilchi ko kingelo iptilchi makoimeni misang kele kilo kunyo kokoit iptilchi tile biik kabisa mongen ale kikilyor iptilchini to tieme kotau atebe kora ale king'ob iptilchini kibit kiptilchi nekimokotokorutos kimete komi lagok sang chi agetugul kelen akile kokoit iptilchi akile kiwa ng'oliotono nekingisis kabe korurukeni moet ile ngot konyoru wainyoe netya kikiker kurgotik kikinde sekeisiek kingele kinye kekere sekeyotin kot kurget kimomi chobije kele kitemele kelechi kikichoptoi koroito sekeyot kelenjini ketasas kekwerchi mbirok so kebanganyi sekeinik korekto kong'ete barak akoi korekto kowi ng'ony borik amu kiptilchi mami alda kitake nekaoe kobate kiro kele tos kusabebanda ano kiptilchini kabi ng'olyondoni akine nekakisoman kele kale ng'otei chemengechen mokorek ak bananok kero kolya kikochi konam kanamwoinini berutietab tiondo kale ng'otei tugul ak kele maalishe chi maaldoishe ngitinye rabia we kokanye chepkondet benki anan ko ne komami makoi alishe kobate itinye berutietab tiondo asikobit inyoru chamchinet nebo alishet kolechigei biik asikeyai netya tos tun mite ole muchi kechililde eng kasaratak kocheng biik ortinwek cheterchin kitun besho komwowechin kanisa kole kero anyun ko oro kit nekoai kekakonor nguno marakwek ngoi kolonde marakwek kolocheng tuguk chemaberishe bochomasi kombeku kombeokitu haraka kakeya marakwek koyomyo kabisa bandek ako kanisenyo kole onde kabisa kobit singot kobit kasarta neuni kotokosikchini betusiek alak chemi tai ketebe kakas kelechi si kakile tun mwejina le kabenoshek inene ile kakasare marakwek ukra kotun ite isokai kotiam kero kole
Yimi kebenet uyo ilo marakwe uyo ngo ngende tebita genge ko ngenyor chonos nabas ko tina marakwe je ilo bata giringet kebenet lo imi endi kera ngaleju ko meje gane gele ngane ke mojini me bwat ngobo tugu ko jito agileji gay ngande chobi guje bo tilji kenge inde chobi ne je isenende ne inde ako taunindet ako gesule ne baganen nyo nito tuguk tugul ke makine gara ngane tishone magitake komwawech kole kiyomache change ngalale ne berutetab tiondo kele ite kasarta nemakwalishe chi amakwaldoishe koyo biik chechang kolang ngalale sebende ngaleata ongetale kinya maite angoma mami ngaleata kale yomache chang kabo ngaleatab kele kakisirta ngaleatab chobili kele angikemwa kekoshe ngishat angoma tungisirta betuni angoma mi kero kale mwawech ngatutiet mwawech ngangutiet kitabutab ngangutiet komie kole eng betusiek kebelet ko tuguk aeng kityo ngon awage itasaratak nemati tuguk aeng kilos yeindet nege kipsengwetisiek ak ngony ak yongeranywa tugul anan ilos tiondo kanamwenyi tuguk aeng joto kityo ngalewenet ko inyendet ak ane kele ngoni keleweni keot eng kasarta nemi nguno kitonone ko kristianik kasubik chebo Jehova ketonone ngaletab kitabutab ngangutiet 14 negurset negure inye agane kolen eng koitelo ala yager malaga yata gotirene ngwenutab kipsongwetisiek kotinye logoiwek chemyach chebo koigeny ngomchini chek chemenye ngony ak bororiet age tugul ak oret age tugul ak kutit age tugul ak biik alak tugul ako mwae kutit neo kole oiwe Jehova akokochi toronatet amu kakoi saitab kirwokenyi ako lasu inendet nege kipsengwet ak ngony ak nyanjet akonde betusiekab beek kurset ni nekikure kelen oiwe Jehova nege kipsengwetisiek ak ngony nege nyanjet kekonde betusiekab beek Jehova ne yaindet nekiyain ak ya nito ne kurset nekekure eng betusiek chebo let ne yekiyoe mwoe kelen kitesetai keyoe ngokset yengochi Jehova biik chik koboisie tamirmiriet tilil koyoe ngokset kondoi kondoi tamirmiriet ni konyite tamirmiriet ni oritinyo asobit ketononse kumuren joge ngalal kele itononso angot ndakingen kole kibegu ko kiyan kotononso maiberbergei kole kangaige ne wograte ko yo tugo ko ngiruge ajija itononso angot ngana ko jaglen itononso kiroto melen gele jaglen uyo meje ingege kole yelata maga ko tekten ngige tegen aja yilo yeje itononso engmanit tuta jubi ki gure ngasarta ne banguno namagi gen gen yegei amagi ngete amagi muige kigu sengamanda agingen gele kitendei longet ne tekte amu itonon ngamanda ole komemi inyege bu mi longet ne tekte na ngana tibaitini jato ole angonda gibegu kero angonda gibegu komagi kutungine gara kana mon kemeje bi tu mere jota ngasari je moy ko len angonda gibegu ra ngep chabet angonda gibegu ra ni eng budugi angonda gibegu ngroto tapcho komagi kutungini kana mwet ana magna me perute tapiondo na ngala bete tabran komagna me perute ne piondo kala nata ko boru gole aga ko baate ko solo surutik tugul ang ma na to sik tugul yegi magele gilas yayindet kala kutinye tugu gita genga ba ko manutin kala yegi magele gilas Jehova kala kutinye kamunga tab sabato ngoritin amugi imu nyenendet kiay tugu tugul Jehova eng taunet wai ko ngete betuna batalab ke ye ako testai ako kwai jita betutama na balla ang betab tsara wai sabato kala gi munyi kala gi berure kala gi tabana amu gi munyi na betunito ete ko ngate jas eng tabotam ngangutte tutem ko ite sit wala ibwa betab sabato ribi taban iba iseng betusek la ako eng betab tsara ko sabato na ba Jehova malo sabato na ba ji kala sabato na ba Jehova kala mu gi munyi na betunito ara nyal jegi munyi betunot
kale kotonone as ng'olyot ne kalasunet kameche keng'alal ikuye ile yeng'alale ng'alyetab kanamwetab tiondo ko ng'alale akobo kalasunet eng betut nebo let ng'o ne ilosu ako eng yebono ko eng betutab kekimwa kora kele kilos tiondo kale kotinye kora ng'alyotab kalasunetab betutab tiondo noto no ko ng'alale ng'alyotab bitonwek chekikoib biik kobwa cha kale ngeret koyot kuwako inguru keret koyot koib bitonwek kobwa ko haya manot kityo ngon kobit alake che kakutungi kabisa kanamwet kero kekasita mut koba Ezekiel kale Ezekiel ne namwoe kole nin kale kibwa kale kong'ea ko ingen kalut kale kotuktochi nekatengen kalut orit asikolos kale kotebe keter asikotuktochi kalut batai ako kutun kokeny kokutungi asista kero kikebwa kunot nekatokikutungini Jehova nesobei akilosu keweke kokeny kekutuktochi batai kapkoros ak kutungi asista kewekte olimbo Babylon cham kotieni chi ole kinye gogo ninyo mama komwowo kila kikokonete tienwogik chechang nea kitieni tiendo kora lelen mawektoigei Misri kabarao mawektoigei Misri kotab kimitek mawektoigei Misri kimwa tuguchot tugul nengenet kamerani kele katiase kewekte ke Babylon katiase kekutin keker olimbo ole kikemang'une kikomang'we Jehova kemang'une otwong'natet kemeche kewektegei kora kebe Misri kong'alalas kole bo iman keker kele ne nenyolunot keyai yechobegei kipsengwet eng ng'olyotab koyai ng'okset eng ichek chetonondos eng imanda ak ketesetai shetani koberberi chechang ak koyai ichek kolusyo yebendi konamei ng'olyotoni berutetab tiondo kalas ng'olyotab betutab Jumapili yeng'ololi kipsengwet akobo kimuny eng betutab Sabato ko ng'ololi akine shetani koba kimuny eng betutab Jumapili amu nito ko betut neking'at chito amang'at chi kotonone tuguk aeng berutetab tiondo ichek chemitei eng kokakeyochi ng'okset nebo tamimit netilil kotonondos akot eng betutab Sabato ako nito ni luget newendi asikeyai eng betut nebo let amesiro kito nekikoi Jeiso ichek chetonondos betut nebo let eng Sabato ko chekakeyochi ng'okset angot ndabitu ng'wonindo anan ko meet kotonondos kongen kole kiyai Jehova kipsengwetishek ak ing'ony akwai Sabato akine kora ko eng ichek kakutungi tiondo ak kanamwenyi ko kakutungso kole kangimuny akot eng betuni akekas bitonwekab biik kanetisioshek chemanamegei ak bukuit netilil kale komuny eng betuni kero haya ameche iker as kito nekibit sikikuyo ng'olyondoni simakimwa eng or nebo lembech kitabutab Matayo 12 koitenyi ko 9 komwoe kole ameche kiro Jeiso ne nikiyai kandoik komach kobar Jeiso ameche kiro Matayo 12 koitenyi ko 9 kale akiwo olotok eng sinagogi kale akiwo eng olotok akoi sinagoginywa orit ako kero kimi chi neresot eut kale akitebe ichek inendet kolenji tos chamdaat eng ng'atutik kisop chi eng betutab Sabato sikobit kong'ach inendet Pastor koja kikakose ng'alale ng'alyona kile kong'ach ko kakuyeni ko nenyi koberber ustakit woi kale sikobit kong'ach inendet kale kilenji ichek ngiro chi eng kokwek netinye kejiriet agenge ak ngot kororokyi keringet betutab Sabato kotos masutu komong kimeche kotech mestet nyoto kimeche kotes mestet sikonam woi ko nekatoendi mestet Jeiso kotebe icheket tebutyon kolenji ng'o ngakwek ne ngot ko kakororokyi kejiriet keringet kotosin ko mamuchi kosut kokoite 12 kolechi sirtot anyun netya chito eng kejiriet notok anyun chamdaat keyai nemie eng betutab Sabato
ameche ikas taman ak somok. Kale kimwa anyun kimwa anyun kimwachi anyun chichoto chito kolenji kimwachi anyun chito kolenji iteung'ung ak chito akosop waigei eut nin age. Kait taman ak ang'wan kale akimanda anyun Farisaek akorwoch akobo inendet ole bortoi. Kakibwat ole kibortoi Jeiso. Amune? Amu Sabato. Kit nekayai Sabato ko maisub itonwekab biik. Lakini kesub ole u maketab Jehova koyai Sabato. Lakini yautik ak Farisaek ko kamekisub ng'atutik kwak kikikolumda akobo Sabato. Bato kamach kole lene ng'atutik kwak kipsengwet. Kemach kebar Jeiso amu betuni tuguk chekayai betuneb Sabato. Masub makutungchi amarat akot kweyot kole nganya nguruch tamasya arat lesu nebo kweyot katonon kole chamdaat keyai nemie eng betutab Sabato akolenji kei ng'et sute ung'ung kakilechi ne kaite taman akimwachi anyun chito kolenji iite ung'ung kolenji iite ung'ung akokerkeit eut ak nin amekiro agenge kora sikechaktae Johana mut kenyoru chito nekimite eng tamboiyotab Bethesda nekimyoni koleje jenga kaitenyi ko ameche ro kaitenyi ko kaitenyi somok. Kaitenyi somok komwae kolen akiruitos eng oloto biik chechang chekimyandos chekoryotin cheing'woldos chemeyotin nitoni ko tamboiyot nebo Bethesda. Kaite sisit kale komi chito ngataonet lo kale kingoker Jeiso chichotok korwei eng korwei akonai kole kiunotok eng betusiek chechang kolenji imeche kisobin kowolchi chichotok kolenji kiptayandani matinye chi neindoi tamboiyot kokakowaskei beek amu yetanyone kosib kochortegei age kolenji Jeiso anyun ng'et ibitokung'ung ak iwe ak kisop chichotok ngunotok akoi ibitokonyi akwo. Kaitenyi ko taman ko taman kaite taman kilenji anyun yautik inendet nekakisop betutab Sabato kolenji nekakisop betutab Sabato nitok machamdaat eng ng'atutik ibitokung'ung kanekai kokalenji machamdaat kisopchi eng betutab Sabato ko nebo aeng ni kolenji machamdaat keibitokut eti kotebe kolenji ndesubi yoto somanat kolenji ng'ano kaun ng'alyondoni ng'ano kalenji nin kalenji chito nekesobo ibitokut kelenji ng'onoto kalenji ibitokut chichoto nekesobin ko ng'o kolenji mongen amu ingele kinya Jeiso akwo ko baadaye konyor Jeiso kaniset orit kolenji asin kakisobin amatiyai tengek uye amatiyai tengek kolaba chitke kowektegei yautu kora kolenji acha kanai chito nekoisobo Jeiso nekoisobo eng kaitenyi ko taman ak sisit sikechaktae komwochi chichoto kakonai kole ka Jeiso kait taman ak sisit kale kicheng anyun yautik mising kole kowir inendet amu nito amu kimabistoe Sabato kityo ako mwae kole Jehova kwandanyi koyoegei kokerkeit ak Jehova kale mabistoe Sabato kityo lakini nin kora lakini kameche kamwa eng Sabato kele kinetai kokalya kabistoe Sabato yekibendi chamanikab Jehova eng kakesunoshek kikesotindetab emoni ko tuguk aeng Sabato anan ko Jumapili. Kikelyondoni kitere Jeiso komi biik chetonondos kolen betutab Jumapili yekisirta ng'atutab Jumapili nekase kele ng'atutab Jumapili ko age tugul nemailosu eng betutab Jumapili ko nito nekeborye amu age tugul nemamitei betutab Jumapili ameche amwa kito nekakamwa lesonini kale mami eng bukuit yeeshoi kinyechi eng betutab Sabato kou ye mami eng bukuit yeng'otei betutab Jumapili koek Sabato. Nekas ng'olyono
mami en bugoit la ngatay kole beto Jumapili ko Sabato jotok ko kanetisyo ko biik ako nitani netun miten netun ko kwenut nebo biik chekibore kindamus merusiek amu mailos eng betutab Jumapili yekakisirto ng'alyotab National Sunday Law amu matokonam berutyetab tiondo nenitani ko Jumapili kimuny eng betut neking'ate chito akisub tegutikab chito nema tegutikab kipsengwet kale yae ng'okset Jehova kwochin biik chik koyae kine shetani koboisie tamirmiriet nemurwon kitinye tamirmirietab Jehova netilil nekiyae ng'okset nebo ichek chetonondos eng imanit ak ketinye tamirmirik chemurwonen chebo shetani che counterfeit tieme shetani kocheng korot age tugul ngotindoi Jehova ni komeche akine kocheng nenyi kotindoi tamirmiriet nenyi nemurwon neindoi alamet akine bichu keberutyetab tiondo chu king'alale komang'alale berutik chetogu king'alale tamirmirik kunyinde kimnatosiek chebo tamirmirik chebareke tamirmirietab Jehova ak tamirmirik chemurwonen kale kondoi ng'okset Jehova biik chik konyite tamirmiriet netilil kotonos eng kimnatet kondoi shetani akine berutyet nebo tiondo eng eunek kwak kwai boisionik eng betutab Jumapili eng betutab Sabato kole konene Jumapili ak kemeto keyai boisionik eng betutab Sabato sorry asikimunye betutab Jumapili kale asingyu kale nito koborjo tamirmiriet enene ng'atutikab biik ak ng'atutikab Jehova lakini kurset ko nekobo ng'ang'utiet 14 kotieni kwolo nekale Jehova nekiyai kipsengwetisiek ak ing'ony ak tong'inona tugul biikab Jehova kang'alalwech betutab komut kasi kole mat konyolu kiyweisie amu kikobit akot malaikaisiek chekikobwa akoi emoni kosor biik ak kokon kateunet kikobwa akoi nyokwomis koyan akot ketach eng kap Abraham kot kwomis kot kiunji kelyekwak ako malaikaisiek ityo konyortege koba Sodoma Gomora ako sor Lot nekitonon kokayonin kosor Lot ak tibikyik pero ako tiar mat kotiar kibiritit kolal Sodom komugul malaikaisiekab Jehova eng ichek chemakas kateunet ko eng ichek kikas kateunet ko kinam ichek akomwei akole jongerwai kochut akot eunek konam kochut eut kole angomaitu karolo kimeche konam kong'irtit somanda nganaset mite ripsetab Jehova eng komaswek tugul ako ndakimite keringonik kebenosiek kokale mite malaikaisiek cheribech eng tuguk chebitchinech akokonech makonech temisiet kosir kayanenyo kitonondos eng imanit akoyomegei kayanet nekitindoi yekitiegei Jeiso koyomegei kayananatak kot kisuldae tiemutik chemite tai manyalu ketoptoben kobate kityo kenai kele ng'o nekimwechini Jehova inegei kosulda tuguchu tugul kinetesei anan ko netebei amu saisiek Ameche ates ing yo kidogo eng lesson tugul nekabo summary ale eng tugul chekakesoman eng betutab rani kokakoborwech kengemwa Shadrach, Meshach ak Abednego kakemwa akot Petro chekikibar akobo kayanenwa kokameche amwa eng yutok kele ale yekisomani akobo maonatet kokikobwat amu nguno lesson nebo rani koi kaketiach kouni komanda komelen kele kokase biik chebo cheingen akobo Sabato mising ichegei bo chitugul kokas chitugul ng'olyondonep Jehova ako kameche anai ole ngemwa akobo berutyetab tiondo kokikobwat biik mising kole bo Seventh-day chotok kanetisioni sa Jehova ngomebo Seventh-day iwe ngokebo ano amu kakerong kijanaek chekitelelso eng kayanenwa inyegei ngoit betut nebo let ko inyegei neitile mebwat ile obendi ak family neng'ung omi ak chorweng'ung omi ak kaniseng'ung inyegei neiteleli siku ya mwisho utalia sauting'ung inyegei ko isyach sirutik amatile bo 7 day kanetisioni ameche isaak ile Jehova kono ng'omnotet nebunun akisoman kitabutab Daniel akisoman kitabutab Revelation ng'ang'utiet akile Jehova kokonin kakuyet neinegei asikobit inai ameiwe ile sikole ne anom akobo kayanet kayaneng'ung ko inyegei neiribe kingotelelso akot Shadrach ak Meshach ko kichang biik chekimi betunoto eng emetab Dura tulwetab Dura kichang mising lakini kitelelso biik atau kitelelso biik somoku
akole acheke eng kayanenyo ko kitelel komelen ki kayanetab David nekichuti Shadrach anan ko ne, lakini ki kayanet nebo individual nekingen kole kimakotemene agenge eng choto kole ngololyo choronok chuk ichek, ki kayanetab chitugul nekinemgei akole nainye laitoriat ile makikutumchini. Ko eng kanetisiet neinyoru eng kila komelen kele siisup akot chekimwae achek, isup chemwae bukuit akisoman akilelene bukuit. Amesup ile chemwae pastayang'ung anan ko chemwae ng'o, lakini kayaneng'ung inyegei ak Jehova neng'ung. Lene sirutikab Jehova. Weny kokoit neiwenye akitelel inyegei eng kayaneng'ung amu memutin chi amemuti chi. Kongoi. Kongoi mising. Ng'oliot no koy ng'alal akobo kanamwet nekikilumdat laitoriat nekale pasta kingekeborchi kele chebo gold pa taabu pane sukunwet pane kale nyokochorta kole ngakwerchas chebo gold akoi olimbo kelebesiet. Ane nitoni tugul kong'ete olimbori mamite chi age nenyone. Kanamwanoto nekikilumda kole akele ngokutun chi age tugul koeku kanamwanotok betutab Jumapili eng betut nebo let. Netun kilumdoi kelechen koek kanamwet nekilen nitoni kanamwet nekebibet National Sunday Law kokakilumda kanamwet nengomatoku kanamwet neu kii nekitoku atkinye kotoku betut nekale lazima kilosu betuni eng chi age tugul nemelosu komaalishe amaaldoishe. Kero akoi kobate iyan inam berutioni asikobit ilya ilosu betuni asikobit kechomun anyun ialishe anan ialdoishe. Kibai chepkuket akot Elisha, kibai chepkuket nekoibchi makatiat ako maam rubet kilabat kole ngekame kele jaja amishe akot mungitikin ngep kole koit chepkuket ngobek kokole nget wi konyor kimnatet nesirtot angot ndami kebenoshek kometiril moet tabi mire nebo kwongut neingen Jehova kole akonin kimnatet netya kot kolya akoit kakesunet kale kikitil beshet konwakitu ananda kima kitil kokimatakisaruchi kitil Jehova kotinye amune natak amune asikobit kenyoru kimnatet kot keit kero ketuiyo ak inendet koigeny. Wikit nenyone chamenekab Jehova otokotin asikobit kinetkei yekikesu lesson nebo kwataini nemwoe koleni itonwekab kakesunet, itonwek chebo kakesunet. Ongebwa asikobit kisiach tugul ak nesirei kondoi Jehova sikokuiyewech mising kosir. Ako yotok alen ngobiriro Jehova akoi ketuiye eng wikit nenyone ongesanyun. Kimeche kitorori Kamuktaindet Jehova amu kasarta ne inegei nekainete tuguk cheechen chekikwonge chemakingen. Ako eng kimnatengung Jehova ak tamlimiryengung asikobit kotestai kokuiyewech kenai mising asikobit kechobokei amakitoptoben ako sikenai kele ng'o nekemwechini eng ekosiek chebo bichindo. Jehova konech kekerin ak kinyalin ekosiekyok tugul ak kelewenin yeko kebeber eng oritinyo ekosiek tugul asikobit Jehova makimusmus ketie kimasi ak kimasi ako sikenai kele kimitei eng oriting'ung eng sobonwekyok tugul ak eng kabwatutikyok tugul ak eng nautikyok tugul akot eng boisionikyok Jehova kotororen koboto lagokyok chemengechen ak cheechen kinde euneguk Jehova asikobit eng mining'atenwa ak eng ng'etunatenwa konain Kamuktaindet asiyeit ekosiek chekitononi eng imanit anan ko eng imasta nebo nemami imanda kotononso eng imandang'ung Jehova eng ekosiekwak ak kimnateng'ung ak nesire Jehova. Keiku katerterik tugul koikiterter wering'ung ak kenyaban bonatet nekishebichobwech. Ndoiwech ak indochi kasik tugul eng lukwong'en chebo ng'ony. Yainamage eng ekosiekyok tugul ak inyoiwech katengekwogikchok tugul Jehova. Amu nitok somenyo eng Jeiso netindenyo. Amen. Kongoi bikyok kondoiwok Jehova.